برلمانتري سوري فيصل عزوز ج حلب القلمنة برز ج شامل القلمنة باش برز عزوز بخيراتي چقاس افتشتی کل دیرزوره چید بن شرط نابرا هسده و چکدارین عشیرتان دا چید بن حکومت سوری چاوان نیزکی وی شرید با یعنی هلوست حکومت لهمبری وی شرید چیه؟ الحقيقة براستي في هذا المساء سلاف دفي واردة جهمو تماشفان هجا لسر أكرانا و كنالاوة تشتي كل دير الزوري والجزيرة بتفاي دبا روشة بسروبرية كل وين افشي جو 2011 يان و وين افشي قالك چالاكي دجي دولة سوريا ديتن و دناف دجي ريخستنا داعش و چاوا اف ريخستن هات تكشكاندن و ريخستن و هف بيماني دناف دجي براين مين كرد الجزيرة براستي تشتي كو بويا اف زيد غافيا كو زيدي سينوري جغرافيا و سرشتي هاتا كرن جينجها كده دناف خودا نگن جاوا هسدي لنافچه كي كو همو كسين وي خلقين وي عربن فرماندين وان جروبان كسين براين مين كردن وهن كسن هنجيل درفي سوريا جتياي قنديلن يانج دفرندن هاتن درباسي سوريا بونا ادي افيك جي بو سدماوي كيكو هيزن باراستني جي قالك جوانج عربان بون ليك كريارين وكردارين كو فرماندارين كرد للسر عربان براكتيكا دكرن وبكارتانين هجت كو دلمانية كشي ببا ونرازيبونك دناف عربان دا درست ببا ادي وان عشيران افجي كي ناسكريا كو عشيرين عربان وكو بيك هاتا كو تبيك هاتا يكتني طبعا الخواب بقرا ايدي هنكي دستي وردان دركي بريز تشيبون ايدي هنكي درازيبون درست بود في كده اگر تري بدا من اسبق اخذم كسي السود من جفي بسروبريه آلية كو جنيزيك و چافديري دكر لفيكي اوجي آلية امريكية كو براستي دخست كو بچوك كرنا كي تخ رولا هسدي جبو رازي كرنا تركيا و دخسكو عشيران جي بآوايكي وكاكو او قماندكو دبا او عشير آليكارية كي بيرا بك جبوي بلانكي كو رين ندا زيدا بونك وزيدا قافية كدنا برا سوريا وعراق تجي بيدا كرن از قماندكم افسود مندي بيك ناي وبسري نابا جبركو بابندي تنا جبركو هنا اوينكو براد دنا عشيرانجي وهنا اوينكو براد دنا هيزن هسديجي وامريكا لبي هم في فتنيه لنافجي بريز عزوز امي بلي امي باغفن قصد بريز عزوز قصد بيجا حکومت سوری سلاح شاندنه دیرزوره سلاح جوان چکدارین عشیرتان را شاندنه و فتنه دردخه یعنی دبیجه شر نشر کردو عربانه برکو گلک فرماندارین ارتش یعنی انجمن سربازی دیرزوره عرب بون وک ابو خوله حکومت سوری دست وید فی شری ده هیا دبیجه نحن في الحقيقة حتى براستي ودولة سوريا جي نجبر جوانديا ويا كو آليين سوري دناف خودتك فشار كرد سورينا عشير سورينا همو سورينا لي سودمند و آلية سودمند و كو آلية كل تجي آلية كي قردك هيا جدو 2011 يعني وهف بيمانية ناف دولتي بسر كردايتيا أمريكا هجتكو أف ناف جاببا جهة كي كو بيلا قشارة كيل سر سوريا ودولة سوريا وقال سوريا درست بك بتايبتي دا آلية آبوريا
رخیای ام دزانن کو سامان سرکین سوریه جی گنم و پترول لوی نافچه ایدی روشک کیسک کو امریکا یانجی هف پیمانی نا دولتی لی دیجی سوریه دکه جبوی خورد کرنا حسدج آلیه کی و آلیه کی دنجی خورد کرنا عشیران دکه و ایرو شانده امریکی دخوست کو روشی هیور و هیمن بکد نبرا حسده و حکومت سوریه سلاح جچک دانا را نشاندن حکومت سوریه تبر جواندیا و نینا از نظام حکومت سوریه چطور از پارلمانتر من دام پارلمان ما از دبیجم وکو سیاست وان کو حکومت سوری نجبر جواندیا و خلکن وی ولاتی خوب خو تیکن شروع پفچون اندلی هن کس هنا وی آلی جارکی یانجی آلی دن جارکی پشگیری آوان دکه و وانگور دکه اف همو بآوای کی نرینی لدولت سوریه وگره که دولت سوریه چه سوده ور بگره اگر حسده و علی دن و ناوندن بریاره وکو ناوند لشکری یا بریار لشکری دسوان دبن و چه سود من با او دولت سوریه ویکی حسده و یندن پیوسته بزام کو تنه او کسی کل ناف حسده تنه فرمانا خوش عشیرتا خور دگره از گمان دکم کو اف هف آهنگی و هف گرتن دنا برا عشیران و ناف کردان تا از گمان ناکموی بردوان بکه من بهتر جاره که سردانا نافچه کریه من سردانا حسکی کریه من دگوت گلی برایان گلی کردان گلی خلق سوریه بلا باوریا و به امریکیان نی امریکی باوری پینای امریکی دست نزیکترین خوشویست و دوست خبر ده برجواندی و امریکا ایرو دبینه کو لگل ترکیه امریکا ایدی رولا ترکیه خورد بک اگر لسر حساب جروب کی آلیه کی بل للآلی دن برز عزوز لآلی دن حکومت السوری یعنی ریوبریا خسر اداره ذاتی چند جاران گاو آویتی یک خانیزی کی شامه بک شام خوش کردان به دور دخه یعنی حتی نه شام نه آماده هما تشتكي بتشوكجي يعني اعترافك بكردان بكلوي داري نحن حتى يعني أنا شخصيا از وكا كسك ما قالك سركردين بارتيين كردي لنافشي ديتن هون بيجن جدية الجمع حكومتنا دبكو برسفكي دنجي الجمع حكومتي هبا از برسفت بردا نادم دبكو برسفك الجمع حكومتي هبا كو هيزن باراسنيان هسدي و او جدية الجمع تنج بركو نخوديا برياري بريار دستي امريكا ديا اف تشتكي كو هردو آلي دكارن بحثا نجديبونا آلية دن بك حر آلية جوان هن سركردين هسدي سردانا شامي كر و هفديتن لقل برپرسن شامي كر لي هر لي وغرا وانجي آلية دن و ديالوج هم ريفبريا خسر باندكن بديالوج و امجي باندكن بريفبريا خوجي كام الهفروننا ببين تشجو دابون دبر ريفبريا خسر و ريفبريا خوجي هيدا يجبو كو امبريا ديالوج بيجن هفتي گهشتن كي امرجدن و لسر وي كي پیداگير لسر زاروكن خو خلكن خو كسوكار خو خلكن سوريه لي درباس بونا امريكا لسر هيلي دستي وردان امريكا والجير جافين هسدي والجير جافين عشيران ودزيا بترولي تكران وقال سوريا اف ايش وازارين كنت كيشا دي افيك هو ماديا بترولي تينا دزين بيويستا كسي سوريا كرد يه كسي سوريا خلكين عشيران بيويستا بزامكو خلك سوريا دفان موجين آلوزيين دير زوري دا تركيا بريز عزوز ایرشین خوازیده کرنه چل من بجه چجی لپاریزگاه حسا که سبب لگور نرینه تا سدم آویه که چیه که ترکیه بطایبتی دویده میده او قص ایرشان زیده بکه عجبه مثلا هم آهنگی یک نوبره ترکیه سوری و روسیه ده هبه
أنا أعتبر از دبینم کو اف ایریشن ترکیه به هف آهنگینه لگل امریکا بری کو هف آهنگی لگل روسیا کربه جبو رازی کرنا ترکیه و جبو گشاره که لسر اواکو ناولیتی کرن حسده یانجی آلیه کردی حسده نکو حسده بگشتی لیتن آلیه کردی دناو حسده و هن پارتیین کردی هن ترکیه اف تشتي كو همو او بهانه كنج تركيا كدو بيجا تروريست هنا وتروري هيا وكارن تروري هنا افكاري كو وك بهانه تركيا بتسخوتينا ام ناخوازن كو برايم مين كرد بهتر دي كيفن وي كي تورا لقال امريكان هارن كو برجوانديا امريكا برجوانديا ويجر غرينغا بهترجي برجوانديا كردان يعني يندن هروها تركيا جي وك دولتك نافنا هفيمانيا ناتو ديا امريكا قالك اسباس برلمانتاري سوري فيصل عزوز شامي ميفوني